noi muntin gamtina jeng ku kichate jose na bon chavin kalim naw salam kahin bole AHSISOMLENG channel THUSO nangai khom kitningin na bon chavin lem na heche ove tun ni adinga ki gong THUSO ho nangai pantaw hite THUSO thumakai UKLF in somdal hinzonding TH muiwa lim na sangta anei hilche na chomcha NSCNIM lubo TH muiwa in apin na somdal village Ukrul district a humvil na dinga ipidinga UKLF den lim na sangta anei hidem ti a longkham loi le dem na neiloi zong i umtawe hichihi ahe hon het wangun ahe lo lai mi tamta ding hi lungdon ding zong hi pon athu sim hi heto chet leuchun dem mala na nuiza ding na lo so ding pui ti ajil na sit dan ding hitai akhat na dingin UKLF organization hi kugite mi sang khatwal anathat NSCNIM to kivop mahi ti hi na het diu angaye nagol ngai ta akhat apa chu kholgam na ta akhat na kumsom nga wal vai tham in lama ahung kile ni khoa nagol pa zal a nagalam to tabang chu hi ain wa khang pa kha akho lo chu kho kit hi ahin la he tabang ki ngai lut na hi crocodile tails akitin ahem ti na hi ani na dingin hichi a hi condition kha zong kit hi UKLF kiti organization hin naga to akivop theina diva kuki ka hitapovi etiva soi anakai zewa kivop thei ham u hi achati lo le tangkhun in kuki kiti akivop pi lo helding hi ipi ki sei zong le kuki le tangkhun ho chu chamdela kit na diu chu ha asa hel phot a hitai chule me hlei ho to chamdela khom diu zong ha asa hel ta be chu a hitai hezi a chu UKLF lam kai pu SS kun thado kuki tribe ha ta support a bola kuki ka hitapoi ati hi kuki ka hi ati popo le avoiding himai hitai me hlei ka hi ti ding zong kuki community sunga how gip de a hi khel kinin hi hezi aju alanga athat theina dinga thado tribe hi hata support a bol hi ti hi anheu hite kuki hi chu agyai mil hi de pon koi angol baham min asa khawding le ama organization hin theina dinga kuki hi na zong seizui peter banga asai lep ngam pilzing hitai Michael lamzathang ho to thakhat hi ve SS haukip hi kuki lam kai ho sanga Dimapur Hebron kem langa NSCNIM ho to zo ki ha vo chule nu pa sanga zong closely related hi zo hi koima isei si du hi pon koima akidem zong hi poi ebola UKLF in muiwa hunding chu pathen pa hunding aba sa ham ti a he thimlo mi tampin demna neje wa hilchit na hungkine hi bove source the voice of Kukilen chikimte ogin drone cell facility tha defense system same company khat drone cell chun 13 million manding research le development tha 2026 Mars lave le man pathe ding khat apoi pi lai ta u hi chiana tong ho chu radio frequency electronics warfare le system integration lama head gil na nei engineering somniwal ke tho hi ve drone cell company hi public trade company a hi win a headquarters chu Australian copy a Sydney ho hi chigalvan hi zangkhai thet meithal banga choile thei ikap na sung anato theina chanchu akisei theinai poi hinla galvan leng thei ho chu elom insunga ahung len lutna mei hu a ki hlutna hlonglaya e khi a hung khi thla hu ki ba sa ding hi mimang holna aki hol mo pa hi apau theilo a hin koi tabang amu i kha lew hi chi number hin lungse te in hin he sa ovin 8729921999 Amin pauzalal aki hol mo namun ke thang hoi veng lamka the kangui post khan khonei ta ko na kinei achi sani simsom October 2025 zana de umlo ta community on tribe unity ko to administrative office aniki su se na chunga kholgil na kinei to hlonin thilse bol ho zo se aki do tan zanhi ni kho 12 October 2025 ni kho chun sahil ka office muna emergency meeting akinezin ki phatsana dungzuin zanhi ni kho 13 October 2025 Monday ni kho pungsomvel chun anu apa atu abe zawnan ko tu office muna ahung ki pilut na divin khan khonei te in ko na akineze hechi khan khonei ta ko na kinei hi khonunga thilpha so na dinga ko tu executive chingin thulu na ki sem hi to hlana koi hi zong lew hen hi chi thu to ki saija thu sei
THUSO ibolo di vin het sa na hung kinezin ahi SD Thunthang Haukip Chairman Community on Tribe Unity Kotu Lunghem Pina Tuthot 13 October 2025 Zanhizingka Chun Upa on Thang Haukip 67 years Es Kanan Beng Tuibung a Cheng Chule Delhi a Seket Muna Pansaju Dengu na Akizenzing Lain RM Hospital Muna Angay Lut Cheng Dathan Aina Molem Santave Along damsa hi ay insumi teto ki ho na banga in langa ki poding ahi chule nunga ningnei thim khongsai mauzang wangkho cycle a chule tu le tu a monir ka a chengchu bangse te in mi phalo ho khuna ain kho na beita hi along damsa hi werfel hon apoi pizing lai u hi iso piteni win ei da tha na chungwa hobung mi khusung mi chule nam mi piten ilunghem pinau ipong uve Pathenin ada tha in sungmi te lungmon na pizing tau hen. Joint condolence program chu zanhi chun KWSD Activity Center Monir Kamun a pungsagi apat pungko chan ana umin ahi. Media team KWS Delhi. Asthma care drops hichihi asthma na nei hoding adam doi phapen chu ahi. Chemical zawlawa ki se mahi zain side effect neu khat jing cha jong umpoi. Asthma hi hai khop lo. Lolle ob chi the thu Hud haidan nomlo chule TB to kisam kai na phalo ta khan hi kidang ta in hichi asthma care drops hin adam thing sa azingin mi tampin jong adam pi tai aman hi zanga ahin fixed price hi adon ding dan hi drop nga hi lo le drop som tui khon khana na hala jingka mata buni emasang chule nilha alam buni emasanga na don ding hi Chule heading khachu mi khanin ahlom pena botol nga hilo le gube adon chai jing ngayin te namka songpi area WhatsApp call 801449542 Sadar Hills Motbung Sapormeina Kaithelman B Bongmol Kangpupi Hengbung Taphoku ki chule le makhung area hi WhatsApp le kola na bozing the u hi 9612914014 ahilo le 8787829736 Cycle Molkon chule Lungtin area 708534697 Konghom area 70051847112 ahilo le 84139569095 Koi tabang angay cha honoya number ki piho ahi in the contact jing theu ahi Meghalaya CM Konyat ke sangma in Manipur a separate administration loading ahi ati chu Kuki Human Rights Council KHRC in demna aneyuve tu naija a Meghalaya Chief Minister Conrad ke sakma in Manipur vilna aneya Manipur ke so loading ahi separate administration loading ahi ati chu Kuki Human Rights Council KHRC in demna aneyuve Kuki Human Rights Council KHRC in Tupon Abol na achun Meghalaya in Assam a kon state hi na dinga kipin na lepan ala adan a kon Kuki in Kitilkhon a kinaya separate administration hi kinge ahi Manipur ating langgam ho hi Kuki tele nagate pu pagam ahi in phaijam gam hi mai hlei ho a hi tu a ki vai hop na hi alo samin separate administration ki pe hin Democracy ay kivay hop na China thlongpi a hoding chamna sa thading hi hiji hi akipi lole chamna chule democracy asu boy thading hi history nei to pidan Kukite history banu ya history nei kiti chu athupi pen hi gamkhang to tamta injong tu ni chana history nei te zana api u hi no min lang da jong la chun Kuki ne hi chule Kuki kiti hi Indian independent mu masanga ahitai sumdu hole sumhol na ane hozi aboy hi bovin chule Kuki identity hi na hi itu chabe ule aboy umlo hi Kuki mena recognize dal phat hitpon SF for Kuki lenti a hang santa a sabding phat chu ahitai sumhol ho hi mi pin ne ki mo vet telodi hi Kuki land for Kuki is the only solution WhatsApp University hon anop no mo say jong neu Kuki chu aboy na ding talo hi Kuki land Kuki ta chapa and Kuki ta chanu source by Bing Kuki Media Office of the Kuki Student Organization Bungpi Block 13 October 2025 Zanhizingka Monday ni Khochun
palet hulun kuki in PGHQ chairman chu sanakai thela thil cho a chinan dei umlo te in khosung pasal khanin melse ta a khut hin thla na chunga KSO bungpi le KSO ukrul in akidal lut in chom khat thulela aki khol to zo nungin KSO bungpi le KSO ukrulin cycle PHC a khlunin chule PHC a velkol ha ka adingin cycle KSO hongan sina kinaitai chule ahungdam do theina dingin jong nammi P10 taunan anakop jingo hite THUSO hi chanchun akichai tai abana THUSO na ngai khom kidingin na bon chavin lem na hi chewe THUSO hin ngai zo se na bon chavin stay safe and stay blessed.